Sweet kan mau main kemana itu? Wah, kayaknya kagak ada temannya, guys. Mau kemana Sweet Game? Wah, dia mau santai dulu. Kira-kira mau nyantai apa mau molor, guys? Wah, kayaknya mau molor, udah ngantuk itu. Wah, Sweet Game tidur mulu. Wah, bener guys, ngantuk dia. Wow, ada Adit sama Boy. Wah, Boy mau main apa tuh? Wah, ternyata mau main ban, guys. Mau diapain ban itu ya? Wah, kata Adit, enaknya mah kita lempar aja nih. Setuju, Dit. Wah, Boy kayaknya ngangkat nih. Wah, kira-kira Boy bannya mau diapain ya? Wah, dilempar, guys. Wah, kayaknya ke arahnya Sweet Game nih. Wah, Sweet Game-nya bangun, guys. Wah, kaget Sweet Game. Wah, kira-kira bantu lagi enggak? Waduh, bener-bener Sweet Game mah molor terus. Nah, mau kemana lagi tuh si Boy? Wah, Boy punya ide nih kayaknya nih. Dia ngeliat Sweet Game. Boy paling jahil. Adit mah ngikut aja apa kata Boy. Coba kita lihat, guys, bener nggak nih dia paranin Sweet Game? Wah, ternyata benar, guys. Wah, Boy mau pentok paranya. Tuh kan, bener. Kayaknya nih Adit disuruh sama Boy suruh ngerjain Sweet Game. Wah, paling si Boy mah. Wah, ternyata si Boy suruh cari tali, guys. Ternyata nggak mau Adit yang disuruh. Wah, Adit mah ngikut aja apa kata Boy. Wah, kata Boy sana udah cari cepet tali. Diam aja. Wah, Boy paling bisa dia. Wah, kata Boy. Wah, seru nih ngerjain Sweet Game nih. Waduh. Wah, kayaknya Sweet Game bangun nggak jadi kerjain. Wah, Boy ketahuan. Enggak, kata Boy, aku mau melihat kamu tidur. Wah, Boy kayaknya punya ide, nggak mau disalahin. Dia aja Sweet Game main. Wah, ternyata guys, si Adit dikerjain. Wah, Adit ngeliat udah nggak ada orang. Wah, udah capek cari tali. Wah, kayaknya Adit kesel, guys. Wah, ditinggal main sama Boy. Wah, Boy bener-bener ngerjain si Adit cari tali jauh-jauh. Wah, kata Adit, aku ditinggal lagi. Dari kemarin aku ditinggal terus, guys. Pusing.